Salibonani bafowethu umfo kabhebhe lo ngihamba lo uncle lapho udawo. Salibonani bafowethu ngihamba nomshana wami la ubhebhe la. Bafowethu namhlanje sizogcila kakhulu bafowethu size nale topic le kahle yabafowethu abantu bashimile. Singathi abashimile ngoba kuzoba ngathi sesibathuka laba abangena abanye abantu. Thina vele singomeli wentombi so kuyaziwa singamasoka vele. Bafowethu kunalento le ngiphatha kabi bafowethu. Umuntu esifazana bafowethu uthathe emuntwini. Ngekho umuntu ongahlale ngelamuntu bafowethu. So umuntu maye uthathe emuntwini wena into omethi uyenze akumelanga ukuthi wena kumethi wena uzidlwele kwelakhe isayidi okungale ungakudingi. Ngekho umuntu ongahlala engelamuntu noma kanjani dawo. Injalo mshana vele akekho umuntu wathi umshela wavuma ukuthi unesoka. Akekho. So bafowethu musana ukuthi mase lifikile ethandweni seligcila kakhulu selingena lize liyefika emafonini abantu besifazana. Wena dlale yakho indima. Udlale yakho ngoba umama sike ekunikeza ithuba. So kumethi uhlale nje ugcikele kuleli thuba lakho leli. Ungaze ubheke ongale endela amafoni ayaxabanisa bafowethu asungutshela amanga. Amafoni sechitha imishado eminingi kakhulu bafowethu. Ifoni bheke yakho ifoni. Ungabheki ifoni yomfazi. Futhi unganaki indaba zomfazi naka indaba zakho. Omnye nomnye nefoni yakhe. Yabo injalo lento bafowethu. Imishado eminingi yachitheka ngendaba zamafoni.